Ah da, dobrodošli u čarobni svet elite, gdje su dramatični susreti svakodnevna pojava, a smeh je često najbolji lek. Sad, Aneli Ahmić je buknula kao vulkan kad je ugledala Jovanu Cvijanović kako pokušava da osvoji srce Marka Janjuševića Janjuša preko njegovog ljubimca, ni manje ni više nego psa. Brzinom svetlosti, Aneli je munjevito pristigla do Janjuša, ali usput je odgurnula Jovanu koja joj se našla na putu. Premestite se, viknula je i gurnula je, a Jovana, jadna, čak ju je i pljunula za njom. Video ovog neobičnog susreta postao je viralan, a fanovi Elite su ostali u čudu gledajući Jovanin potez. Jel moguće da je Jovana pljunula Aneli, a da ona to nije ni primetila? Jedan od komentara, dok su drugi komentarisali kako je ova krhka veza između Ahmićke i Janjuša samo pukla na prvi trzaj. Maja i pevačica ih razbile brže nego što su stigle, a posebno zapaženo bilo je to što je Janjuš odgurnuo Aneli kad je krenula s ljubomorisanjem zbog Jovane. Šta ti je, pitam te? Aneli se drznula prema Janjušu, a on se prvo pravdao. Ma, provociraju, pitaju možemo li da uzmemo psa da mazimo. Ali to je samo još više razbesnelo Ahmićku, pa ga je nastavila ispitivat. Pa, ne može. Zašto ih ne pošalješ u 3 lepe? Zašto im ne kažeš, udaljite se odavde, kad već na mene reaguješ tako? Zašto ne vičeš na njih, udaljite se? Ali, gle čuda, Janjušu je prekipelo, pa ju je jednostavno oterao. Hajde, skloni se odavde. Beži ti. Da, ti. Skloni se. I tako, dok se svet Elite nastavlja okretati svojim dramatičnim tokom, ostaje nam samo da se pitamo, da li je ovo bila epizoda Psi laju, karavani prolaze? Ili smo samo dobili još jedan uzbudljiv segment serije Ko će preživjeti ovaj reality? Pa samo vreme će to pokazati. U međuvremenu držite se kofeina jer avantura tek počinje.